Reka nongere mbahereza ikaze mwe tubana kuri Ibakwe Media TV Rwanda. Ni amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ni amakuru agezweho kandi ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'amazi magari. Ndakubwira ko igisirikare cy'u Rwanda RDF kigiye kwakira inama ya karindwi ya komisiyo ihuza u Rwanda n'Uburusiya ishinzwe ubufatanye mu bya gisirikare. Ni inama iza kubera i Kigali mu Rwanda igiye guhuza igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'igisirikare cy'Uburusiya. Ndakubwira kuko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeye cyane yongeye kubura muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, yongeye guca ibintu ndetse imirwano yasakaye mu bice byegereye Rubaya, byongera gutera ubwoba bukomeye cyane ab'i Rubaya nyuma y'iminsi itari myinshi cyane imirwano ndetse n'indege z'intambara ziri kuharasa mu buryo bukaze. Ndakubwira ko umuyobozi wa M23 muri Bukavu nyuma y'uko arashwe yarashinzwe itangazamakuru n'itumanaho, yarasiwe ahitwa Avenue Lukwekwe, ariko amakuru aravuga ko atapfuye nk'uko byatangajwe, ahubwo ngo yararashwe arakomereka mu buryo bukomeye cyane, kugeza ubu ari kuvurirwa ku bitaro bya Bukavu. Ndakubwira byinshi bitandukanye byongeye gutuma hano Bukavu hatekerezwa ko hashobora kubura urundi rugamba ndetse imirwano ikaba ishobora gusakara muri uyu mujyi isaha ku isaha mu gihe nta cyaba gikozwe. Ni nako kandi i Kalemi muri Tanganyika haravugwa deployment ikomeye cyane y'ingabo z'u Burundi ndetse n'indege za Sukhoi, ndetse amakuru menshi cyane aturuka muri bino bice byo muri Kalemi aravuga ko indege z'intambara z'ubwiyahuzi zagaragaye ku bwinshi cyane, utudege dutoya rwose ngo turunze i Kalemi. Amakuru aravuga ko tugiye guhita twerekeza i Baraka nk'uko mbibona hano. Ni igisirikare cy'u Burundi FDNB kandi gikomeje guhura n'akaga gakomeye cyane muri Plaine de Ruzizi ndetse no muri Point Zero, bari kuyicirwa mu buryo bukaze. Ni nyuma y'uko kandi abasirikare barenga 100 b'u Burundi ku munsi w'ejo biciwe muri Point Zero, bigakekwa ko urugamba ruri kubera muri biriya bice na taktike za General Sultan Emmanuel Makenga. Igisirikare cy'u Burundi kikaba kitari bubyihanganire na gato, kuko mbona bari gutegwa ambushi mu buryo bukomeye cyane. Ndakubwira byinshi bitandukanye kandi biri guturuka mu mujyi wa Uvira biracyakomeye cyane. Uko ibintu bihagaze rero muri Uvira kugeza ubu ngubu, hari ibimenyetso byinshi byerekana ko nubwo hamaze iminsi hari agahenge, ariko ngo hashobora kuvuka intambara ikomeye cyane ndetse ishobora gutuma uruhande rw'igisirikare cya leta ndetse n'abafatanyabikorwa babo bahuriye n'akaga gakomeye cyane, kuko amakuru aravuga ko rwose hano Uvira ibintu bitoroshye ndetse deployment ikaze mu misozi ihanamiye muri Uvira, abe muri Plaine de Ruzizi ndetse no mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira, ibintu bikomeje kuyoberana mu buryo bukomeye cyane. Ndakubwira ko muri teritwari ya Warikare ho muri Kivu y'Amajyaruguru naho hongeye kuvuka intambara ikomeye cyane yahuje M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo, ahitwa Kibumba hongeye kubura urugamba rukaze. Ni nako umutekano ukomeje kuba agaterera nzamba. Ni imirwano yongeye kubura mu ijoro, guhera mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane ku itariki 21 ndetse n'iya 20 hagati y'ingabo za leta bafatanyije n'abazalendo bahanganaga na M23 mu midugudu ya Rungomo ndetse na Keshesha muri Muhanga. Utudije twose duherereye mu gace ka Banansuka muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare. Amakuru aravuga ko urugamba rwahabereye ntabwo ruza kuba rworoshye. Ni nako kandi muri Masisi nyuma y'uko FARDC igaruriye ahitwa Kinigi, amakuru aravuga ko imitwe itandukanye ikorana n'igisirikare cya leta, ubwo ndavuga abazalendo n'abajenosideri ba FDLR, ngo bongeye gutwika amazu y'abaturage ndetse nyuma yo guhunga basize batwitse, kuko hari imidugudu M23 yabirukanyemo, gusa nabo hari iyo bigaruriye bayirukanyemo M23. Ibyo byose ndaje mbyinjiremo nkubwire amakuru menshi cyane kandi ari guturuka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkubwire ko Brigadier General Ronald Rwivanga nyuma y'uko atangiye kuyobora ESF cyangwa Eastern Africa Standby Force, amakuru aravuga ko igihugu cya Kenya ndetse na Uganda bimushyigikiye mu buryo bwuzuye bijyanye n'ubushobozi bwe yagiye agaragaza kuva mu mwaka w'2020 yagirwa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane. Amakuru
yandi kandi aravuga ko nyuma y'uko Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda yerekeje muri Mozambique kuganira na Minisitiri w'Ingabo muri Mozambique, hari ibyaganiriweho ndetse bishobora gutuma ubufatanye hagati y'ibihugu byombi urushaho kuba mwiza, ndetse n'umubano hagati y'ibihugu byombi mu bya gisirikare ndetse no muri diplomasi. Ndaza kwambuka hakurya y'amazi magari nkubwire ko igihugu cya Iran cyaburiye bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, ariko igihugu cy'Uburusiya nacyo kivuga ko mu gihe Amerika yakongera kubura ibindi bitero kuri Iran, Uburusiya buzahita nabwo bufasha iki gihugu cya Iran gutera bikomeye cyane igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje gukaza umurego cyane mu gushaka kurimbura bikomeye cyane umuhoro wa Hormuz, ndetse amato y'intambara, amato nyine yikoreye amato y'imizigo anyuzwa muri uyu muhoro wa Hormuz bishobora kuba nyine byakongera guhinduka ukundi. Ibyo byose n'ibindi nakubwiye, reka nze mbive imuzi n'umuzingo 5 kuri 5, mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe aho hasi kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. Ndaza kandi muri aya makuru kuba ndi kumwe na bwana Fagi Kayinamura, ikaze. Nsanze imfura, reka tubanze tubabwire inkuru mbi cyane kuri M23 ituruka mu bice bya Bukavu. Yego, gupfusha bibaho ndetse no gupfa bibaho, kandi iyi ntambara mu bigaragara iraza gusiga buri ruhande rufite igihombo gikomeye. Yego, sinahera ku rupfu rwa Wiringoma, Colonel Wiringoma wahitanywe n'ibitero bya drone z'igisiga cya Kongo hariya muri teritwari ya Masisi muri axe za Rubaya. Ejo bundi ni muri Werurwe, muri Werurwe Wiringoma ajya gupfa cyangwa se yicwa, byari byavuzwe ko coalition yari imaze iminsi imugendaho. Yego, imukurikirana 5 ku kandi. Wiringoma arapfuye. Haravugwa Colonel Nsabimana, abenshi banahuriza ku kuba ari ushobora kuzasimbura Wiringoma kuko numwe mu bazwi cyane bakunze kuganiriza abaturage mu bishe byagiye bibohorwa, cyane cyane muri teritwari ya Masisi. Aha axe za Mitimingi mu bice bya za Rushoga, hamaze iminsi havugwa uburyo Colonel Nsabimana drone zagiye zimuhusha ku bwinshi. Uwo niwe Imana igakinga akaboko. Mu bayobozi ba M23 twabwiye ibitero byagabwe mu mujyi wa Goma bigamije kwica Joseph Kabila n'abandi bayobozi ba M23 ngo Kinshasa yaramenye ko ngo baraye ahitwa Gombo. Muri Goma, mu gace ko muri Goma hariya ni hamwe mu hantu Denise Nyakeru, umugore wa President Tshisekedi, ahubwo harya madamu wa Kabila yitwa nde, ngo ahafite inyubako. Byari byamenyekanye ko Kabila ahatuye yaharaye, urumva, ndetse ko ngo hari n'abayobozi ba M23 havugwaga Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa. Ngo icyo gitero cyari kigamije kwica abo bayobozi uko bakabaye. Byarangiye kideviye gihitana umuyobozi muri UNICEF ariwe Karine Bouissene mu Faransa. Twahezubonye amatangazo y'urudaca. Byabaye n'ibintu bikomeye, byarakomeye cyane, amahanga arahaguruka yose avuga kuri iki kintu, yari skandal ikomeye cyane. Yego, hari undi muyobozi ejo bundi gato wishwe muri M23. Bo bavuga ko ari koroneri, ntabwo nibuka izina rye, ariko yiciwe mu bice ngo bya Kivu y'Amajyepfo. Coalition yarabyigambye. Yarabyigambye, aravuga iti twamwishe. Urumva, yabishyize ku mugaragaro. Ngo ni umusirikare ufite ipeti rya koroneri. Yego, muri M23 ngo yiciwe muri Kivu y'Amajyepfo. Warashwe nawe warashwe na Coalition. Aka kanya ni inkuru yakomeje kuvugwa no ku munsi w'ejo, ariko twari tutarakorera ubugororangingo ngo tumenye ibyo ari byo, twari tukitohoza ubundi, kubera ko iyi nkuru yagaragazaga ko ni umuyobozi muri M23, byagaragaraga ko ari umusirikare cyangwa se ari ari umusivili. Twaje kumenya amakuru y'uko uyu muyobozi warasiwe i Bukavu. Mwabitubajeho kenshi mutubaza mutese umuyobozi wa M23 wiciwe i Bukavu ninde, yakoraga iki? Twatinze kuyabwira ko twari dufite impamvu. Twasanze uyu muyobozi atapfuye. Ntabwo yapfuye, yakomerekejwe. Yego, ariko ngo ari kwitabwaho. Uko biri kuvugwa, nuko bimeze muri Bukavu, nuko atari n'uyu muyobozi gusa warashwe, gusa nuko ari we watangajwe. Yarashinzwe ibijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru. Ubwo ni muyaya muri Bukavu wa M23. Yego, uyu muyobozi rero wa M23 yarashwe ku munsi w'ejo, yitwa Maître Denis Bajige.
Bajige ni Bajige urabona byanditse gute ni Bajige ushinzwe yarashinzwe ibijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho yego kuri Avenue Lukwekwe. aha niho yarasiwe yego yarasiwe ahitwa ngo ni kuri Avenue Lukwekwe aba ariyo batubwire na ahantu hameze hati aho ngaho ngo niho yarasiwe ariko ntiyapfuye nyine nkuko byavuzwe nkuko uduhereza ayo makuru abivuga yego n'ubu ari kwitabwaho n'abaganga nkuko bigaragara ni nyuma y'ibiturika byumvikanye amasaha y'ijoro ku munsi w'ejo bundi yego ku itariki 21 yego ndetse n'iya 22 birangira bifashe ni ibitero bya Wazalendo na FDLR ngo by'ubucengezi ukibaza bateye baturutse Kahuzi Biega hariya yegeranye na Bukavu harimo urugendo gusa ariko nta ariko nyine birumvikana ko ibice byabohowe kuko Bukavu ni igice kimaze imisi gitekanye Coalition rero iri gushaka kugira gute gukora menace irashaka no kwica intego nyamukuru bafite Coalition ifite no kwica abayobozi ba M23 kuko ngo hari n'abandi bariyo Imana yakinze akaboko ntawe haguye iyi Bukavu rabyibuka mu minsi ishize twigeze kubabwira ko higeze kuba inama y'abaturage na M23 haturikira bombe urabyibuka yego zari zigamije kwica abayobozi ba M23 zari zigamije Willy Ngoma kumwivuga zigamije Colonel Nanga ibyaragiye Imana ikinze akaboko ndetse hari n'abaturage bahakomerekeye yego ibukavu rero umwanzi afite uburyo yagira gute yaharasa afite uburyo yaharasa mu buryo bwose ntihakazwe ingamba rero z'uburinzi kuko na access zimwe na zimwe ziteganye na Bukavu M23 yagiye zisohokamo mu minsi ishize aha ubwo rero reka duhere noneho mu bice bya Kivu y'Epfo n'ubundi turebera hamwe amakuru ari guturukayo n'ubwiru Masisi n'ubu ngubu intambara muvandimwe kuri gusiga warikare noneho reka tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo tubwire kuri izi ngabo cyane cyane z'u Burundi yego izi ngabo z'u Burundi ngo byazigendekeye ziti kuko izi ngabo z'u Burundi ubundi amakuru menshi cyane yagiye asakara guhera ku munsi w'ejo byari nk'amayobera akomeye cyane kuko ibyabaye kuri izi ngabo z'u Burundi benshi banaketse ko noneho bishoboka kuba ari mu buryo nyine M23 ishaka kuba yarahinduyemo urugamba mu misozi miremire hani Murenge kugira ngo ihangane n'ibi bitero n'ubundi M23 yimaze iminsi yarazengerejwe cyane n'ibitero bya drone yego byicaga abaturage muri Kivu y'Amajyepfo muri ibi bice byo muri Minembwe ndetse no mu misozi miremire y'Umurenge n'ubundi cyane cyane mu duce twa Mikenke Poezero wagarukagaho ndetse no muri teritwari ya Mwenga aha ni muri Kivu y'Epfo n'ubundi amakuru aravuga ko ibi bitero by'izi ndege za drone za M23 zahitanye abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta n'abafatanyabikorwa babo barimo abazalendo ndetse n'abajenosideri ba FDLR amakuru kugeza ubu ngubu akomeje kugarukwaho aravuga ko iki gice cya Minembwe ndetse ngo hagaragaye urufaya rw'amasasu mu buryo bukomeye cyane kuko byagiye bisakara ku mbuga nkoranyambaga byavugaga ko abasirikare benshi cyane b'u Burundi gusa ngo bari hagati ya 30 na 40 bahasize ubuzima 30 na 40 hagati yabo yego abapfuye cyangwa se n'abakomeretse bose hamwe ubwo ni ukuvuga ngo ni igice cya Poezero ndetse na Mikenke ni hagati ya Poezero na Mikenke niho barasiwe abagera kuri 40 yego barashaka kumenya abo 40 bapfuye bose cyangwa ari n'abakomeretse abo ngabo nibo biri gutangazwa ko bamaze gupfa tayari abakomeretse ubwo ngubwo umubare nawo nturamenyekana hari muri ufite peti rya Colonel yego amakuru aturuka rero mu baturage ndetse na hafi ahangaha habereye ibi biturika bikomeye amakuru aravuga ko ibi byabaye mu gihe n'ubundi izindi drone ngo zasukaga ibisasu bikomeye cyane muri ibi bice karabaye byavugaga ko izi drone ngo zashakaga kumena bikomeye cyane ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi biri hafi hano Mikenke bamwe rero mu babonye ibi byabaye bakabona n'izi mayiti z'ingabo z'u Burundi baravuga ko rwose ngo barashweho ibi bombe kandi ngo baguwe gitumo na M23 ntabwo bari biteze ko izi drone zishobora kuza kubarasaho muri ubu buryo nyine nk'uko babivuga rero gukomeza gukwirakwira kw'aya mashusho y'izi mayiti y'ingabo z'u Burundi byateje urujijo rukomeye cyane ati se ni gute izi drone twari tumenyereye ko zikoreshwa na FRDC yego ni gute M23 yazikoresheje yazikuye
izi drone rero zibasiye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi. Yego. ni drone bigaragara ko n'ubundi zaturutse mu bice byo muri Kivu ya ruguru, burya bwana Fagi Kenamura, zaturutse muri Nord Kivu, zaturutse muri Nord Kivu ahantu hataramenyekana. Yego. Abandi bakavuga ko zishoboka kuba zaturutse Kavumu, yego, ku kibuga cy'indege. Ubutumwa rero bundi buravuga ko ibi bitero ngo byasize nyine umubare uri hejuru w'ingabo z'u Burundi bapfuye. Bishoboka ko noneho baniyongera kuko hari abahuye n'ibikomere bikomeye bishobora no gutuma n'ubundi ubuzima bwabo bukomeza kujya mu kaga. Yes, ubwo rero ni urugamba rukomeje gusiga abarundi batikira mu buryo bukomeye. Ejo ni muri Werurwe twabwira ngo izi ngabo zakomeje gupfa nk'udushwiririye zipfira kuri uru rugamba. Bona noneho update zitugezeho, amakuru atugeraho noneho aravuga ko ngo batayari bamaze kuba 63 bahasize ubuzima. Bavuye kuri 40 bageze kuri 63. Yego. Na batatu. Gusa nta rwego rwa gisirikare cyangwa rwa gisivili ruragira icyo bivugaho ku ruhande rwa leta. Yego. Ariko ngo 63 nibo bamaze kwasiga ubuzima. Mu gihe rero abasaga ngo 205 aribo bakomeretse mu buryo bukomeye. Ndi kwakira amakuru yuko abo bantu biciwe muri ibyo bice bya Poezero nahe, haryo ni Poezero. Ni Poezero na Mikenyi. Yego. Abo ni bandi bari babaza iminsi bavuye za Baraka. Muri Fizi. Noneho kuko mu minsi yashize twabwiye ko tariki 14 Mata twabwiye inkuru yuko twakiriye amakuru yuko mu kurwanya M23 u Burundi bwohereje abasirikare 600 bo muri batayo ya 411. Nibwo buri ubwato bava hiriya Irumonge berekeza ahitwa Baraka, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Noneho byaje kurangira buriye ubwato hariya muri Lake Tanganyika. Yego. Berekeza mu bice bya Uvira. Hariya kuri Kalundu, ahitwa kuri Paul Kalundu. Yego. Birangira binjiye mu rugamba n'ubundi muri izo axe za Fizi. Abo rero ngo bari bafite ubutumwa bwo kuza ngo kumenasa M23 natwirwaneho. Ndetse ngo harimo n'abafite ubuhanga mu gukoresha drone. Yego. Z'ubwiyahuzi za kamikaze. Yego. Kubera ko byari byamaze kumenyekana ko ngo mu by'ukuri mu gihe coalition iri muri Uvira ngo ntabwo abenshi bafite ubuhanga mu gukoresha drone. Yego. Bikavuga ko rero abo bari baje batabaye nyine. Urumva ko n'abari kwishwa cyangwa se bamwe mu bari kurasirwa ahangaha abenshi ni muri abangaba rero baturutse mu bice bya Baraka. Noneho ikindi andi makuru ndi kwakira aravuga ko ahubwo bamaze kuba 76. Reka da tayari. Abamaze gupfa bageze kuri 76. Yego. Aka kanya ngo rwose witwa Prime Niyongabo ari kwikomanga avuga ati ariko njye nari nabwiye mugenzi wanjye Ndayishimiye umugabo w'ikirenga ko njye ingabo mbere umugabo mukuru njye nzi neza intege zazo ko zitahangara M23 bene aka kageni. Yego. Birangiye rero ibiri kuba. Yego. Byasaga nkaho n'undi ari ibyo byahano. Yego. Urugamba n'ubu rurakomeje utaza kugira ngo wenda birarangiye. Muri kuko n'amakuru avuga ko warabizi ko hari ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zegera imipaka y'u Rwanda ziri kumwe na P5 ya Bakayumba Nyamwasa. Yego. Izo ngabo nazo ngo zatangiye gushimutwa tayari. Hari ukuntu rwose ziri gukubitwa n'agace mu buryo utabasha gusobanura ahangaha. Hanyuma amakuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo ni menshi cyane cyane ku mirongo y'urugamba. Reka tunyarukire mu bice bya Uvira. Yego. Ariko turebere hamwe ahangaha Poezero indege 3 za Tshisekedi z'intambara. Yego. Ni zasenywe cyangwa se zashwanyagujwe. Ni indege za Sukhoi. Harimo na Sukhoi 25 na Sukhoi 57. Yego. Cyangwa Sukhoi 57. Ni Sukhoi Su-57. Yego. Ni izi ndege n'ubundi zo mu bwoko tuvuze zari zigiye gutera ibisasu mu gace gakomeye cyane ka Poezero. Amakuru avuga ko zarashwe zigasandara guhera ku isaha 4 n'umunota umwe ubundi kwanza. Ni uvuga ngo ni 4 zuzuye. Indi ndege ya Sukhoi yari imaze guhanurwa cyangwa se kuraswa. Yego. Igwa kuko ntabwo yaguye by'impanuka. Igwa ku basirikare ba Tshisekedi. Amakuru twagiye tunabona na video ndazibona hano. Urana drone ibwira abasirikare ba FARDC. Yego. Cyangwa se iyi Sukhoi bigaragara ko
iyi ni Sukhoi ya kabiri yari irashwe ihanutse. Hari Sukhoi yindi yarasiwe muri ahitwa Kalundu, ni kuri axe ya Uvira. Yego, iyo Sukhoi yarashwe na M23 ariko iyo ni nyuma yuko coalition yari yarashe ubwato bwa M23 hariya muri Tanganyika. Byarangiye M23 yishumbushe kurasa Sukhoi. None nindi hano rihanga hapoezera noneho kwisa nyuma y'isaha n'igice ntago zishize kuko nyuma y'isaha n'igice ibyo bibaye indi Sukhoi yahise ifatwa n'inkongi hafi y'ibirindiro bya FARDC Ikalingi. Yarashwe nandese. Aya makuru avuga ko agahinda gakomeye cyane ku basirikare biganjemo abofisiye bakuru bayoboye abandi ku rugamba ku ruhande rwa Kisekedi. Amakuru aravuga ko imirambo y'aba bofisiye bakuru muri FARDC bitatangajwe umubare ngo ni bangahe, yego, baguye ku rugamba bahise bagezwa muri Uvira. Indi mibiri myinshi yoherezwa Kinshasa. Yego, barashwe nyine ngo abofisiye bakuru bo boherejwe Kinshasa kuvurirwayo, abandi bajyanwa. Hari nabo byari biri emergency bajyanwa Uvira ngo babanze basanwe, biragorana cyane. None umva Kisekedi ari kubona ngo ingaruka zikomeye bamwe mu begerewe. Dore impamvu abagaba barasuye Kalingi bajyanywe Kinshasa. Bamwe Kisekedi yifuje ko ngo mu by'ukuri bagomba guhita bashyingurwa mu ibanga rikomeye kugira ngo hatagira nyine aya makuru adacika kuba muri bagenzi babo, hatagira nyine ibimenyetso. Ubu aka kanya ndababwiza ukuri ko Tshisekedi ari mu marira muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Uvira. Urumva aha Uvira wabonye ko ibya Uvira biracyakomeje kugorana, bikomeje kuba agateranzamba kanyina wa nzamba. Nk'ubwo ngubwo Uvira ku ruhande rwa coalition murabizi ko guverinoma ya Kinshasa rigenzura umujyi wa Uvira. Aka kanya batangiye gukora icyo nakwita uduhenda abana, hatitaye ku kuba hakenewe umutekano. Batangiye kugenda hari uduce bashyiramo imihanda. Urumva kaburimbo ku muhanda wa Route Nationale nimero 5 uva Uvira werekeza Bukavu, cyane cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo kigenzura. Nibyo bimwe mu byo Tshisekedi yatangiye kugenda akora. Nawuze mbona Judith Suminwa Tuluka hamwe n'abandi bayobozi mbona ngo ni ibikorwa by'icyerekezo. Ibikorwa by'icyerekezo Tshisekedi arimo gukora ngo rwose mu bice bagenzura ngo bagomba kubaka ibikorwa remezo. Nawuze mbona minisitiri w'ibikorwa remezo John Banza Lunda byaba ari ukugura inzira gukura uburasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'icuraburindi n'ukwiheba, ngo kikaba igice rwose gifite ibikorwa remezo kandi nkenerwa. Ariko kandi Vice Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo n'umutekano bw'ikabombo Mwandi Vita yakira intumwa z'umuryango wa Human Rights Watch. Urumva ngo bagira ngo bagirane ibiganiro byubaka ku bijyanye n'umutekano muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, bareba uburyo harindwa abaturage ndetse hakubahirizwa amategeko mu bikorwa bya gisirikare biri kubera ku rugamba rwahariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ni Kivu y'Amajyepfo ni Uvira ikomeje kubamo ikibazo cy'umutekano muke, dore ngo no mu ijoro ryo ku munsi wo kwa gatatu ejo bundi haraye humvikana ibiturika muri axe za Mulongwe muri commune Mulongwe. Uvira igira commune 3, igira commune Mulongwe, commune Kavimvira na commune Yiheda, komine Munanira, sinzi ukuntu nabivuga, ariko ni komine 3. Ahitwa Mulongwe rero hongeye kumvikana amasasu bivuga ko ari abazarendo bakozanyagaho. Amakuru akavuga ko aka kanya ibya Uvira biracyakomeje kugorana bwana Gitros cyangwa se uko amakuru abigaragaza. Dore aka kanya muri Preda Rusizi hari ibimenyetso byinshi biri kwerekana ko hashobora kuba nyine kubaho intambara, hari ikintu kigiye kuba gikomeye. Ubu mu Faransa byita ngo ni repositionnement stratégique. Kuko biragaragara ko nubwo batari kurasana M23 ku ruhande rwayo rwa Kamanyola, coalition ikaba iri hepfo Uvira. Biragaragara ko ntabwo intambara yarangiye. Biragaragara ko buri ruhande hari uburyo ruri gushaka gufata umwanya wo kwitegura neza, dukajya muri position iruha amahirwe yo gutsinda intambara muri ubu buryo. Bisobanuye ko nk'ubwo ngubwo abantu reka twitege ko intambara yakubura anytime. Niko kuri kuko M23 kuva Sange urabyuka mu minsi ishize ikura ingabo nyine muri Sange ni mu birometero bike cyane guturuka Uvira.
bagasubira inyuma. yego Byavugaga ko ngo bagiye kuzenguruka bakajya kunyura muri Poezero, yego akaba ariho binjirira aho kunyura Sange. Bahita bahitamo gushinga ibirindiro bikomeye ahitwa Karingi. Rero ibi byagaragazaga ko n'ubundi Karingi Luvungi FARDC yego. Noneho urumva ko FARDC kwisubiza Sange, ikisubiza Luvungi, ikisubiza Kabunambo, igafata Bwegera, agace M23 yafashe uduce M23 yafashe yishyutwuya ikaturekura igasubira Kamanyola. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Uyu muhanda ni route nationale nimero 5. Nkuko bigaragara ahangaha nawe zo muri abasesenguzi batavugaho rumwe, ariko ngo kuba M23 yarasigaye muri Kamanyola na za Katogota ntabwo ari ikintu gito. Buriya nabyo bifite icyo bisobanuye kinini, kuko harimo no kwirinda igitutu. Babyita ngo ni ibyo bice Kamanyola na Katogota according ku kuntu biteye ku mirongo y'urugamba, babyita ngo ni verrou stratégique. Ni ahantu hashobora gufasha M23 mu buryo bwa stratégie, bikayifasha kugenzura près de Rusizi itayirimo. N'iyi nzira nyine n'uyu muhanda uva Bukavu werekeza Uvira. Yego. Kuko M23 ishatse gukora advancing byakoroha cyane kuri biriya bice byose coalition yigaruriye. Urumva? Kuko Katogota kakanya ikifasha M23 nubwo atariho bashinze ibirindiro, gusa havugwa ko hari fence yabo barinda gusupplyinga, barinda icyo nakwita supply lines. Urumva? Yego. Z'umwanzi, ndetse bigasaba ko bikaborohera gukomeza kubona inzira iva mu misozi ya za Walungu na za Mwenga. Kandi wumvise uburyo naho ibisasu biri guturika. Yego. Bikavuga ko M23 ishobora kuba yarakoze retrait tactique. Urumva? Aho gukora defete militaire nkuko abasesenguzi babivuga, ngo kuba ngo havugwa imbunda nini mu misozi ya haya za Bugaramani hafi ya Kamanyola, bivuze ko impande zombi zitegura kongera kurwana niba ibiganiro bya politiki bigize gute binaniranye nyine, aho bikomeza nyine. Yego. Noneho bikavuga ko ibyo bishobora gukurikiraho, cyangwa se gishobora gukurikiraho imirwano ishobora kubura, hakongera kubaho imirwano ikomeye hano Kamanyola, ukumva ngo Katogota, Luvungi, aha hose niho ni kuri front line kugeza ubu, ukumva ngo M23 advance yongeye kwisubiza ikuzo. Ariko ikindi kiri guhurizwaho n'abasesenguzi aka kanya ntago tubitindaho, Uvira iracyari mu kaga gakomeye nubwo atari aka hafi cyane. Yego. Kuko FARDC yarayigaruriye Sange, Luvungi ngo muri bino bice bya Uvira, ariko igihe cyose Kamanyola ikaba gifitwe na M23, menace kuri Uvira iracyashoboka. Birashoboka cyane. Kuko aha Kamanyola ni hamwe mu hantu hakomeye, hafite ijambo rikomeye cyane kuri iyi ntambara ishobora kubura muri Uvira n'ubundi. Ubwo rero abakunzi bacu batubaza bati ese Uvira ntabwo M23 iyemerewe, hari ababitubaza bati ese M23 ntabwo yemerewe gufata Uvira. Nyaboneka birashoboka, ariko harimo amayeri y'intambara hano. Birashoboka, ariko harimo amayeri y'intambara, niko twabyita cyangwa se niko twabivuga. Kuko intambara ishobora kwimukira mu misozi nk'uko bigaragara, aho kwimukira, aho gukomeza ibera mu miji. Urumva? Aho kuba cyane rwose kuri uyu muhanda mukuru route nationale nimero 5, ko M23 ifite advantage mu duce tw'imisozi twa Kaziba, ahaza Ruwinja n'aha za Mwenga. Aha Ruwinja ejo hiciwe abarundi benshi nyaboneka, n'aha muri axe za Mwenga. Yego, ibyo rero ngo bishobora gutuma habaho attaque mobile, aho gufata imiji gusa. Bishoboka ko M23 rero izibyirimo, abayikritika ko yarekuye ibice kandi yari yabifashe bigoye rwose. Ni basubiza amerwe mu isaho, hari impamvu ya mukuru. Jean Makenga yabwiye abahungu bati ngaho tugaruka inyuma gatoya. Urabona ko biteye urujijo cyane. Nabuze mbona utwandikiye atubaza, afite impungenge zidasanzwe. Bimeze gute? Yego. Hanyuma reka tuve muri Kivu y'Amajyepfo tugaruke muri Kivu ya Ruguru. Babonye ko biragaragara ko intambara iraza kubica bicika. Intambara muri Masisi, urugamba rwabaye amagasa. Nahoze mbona n'andi makuru avuga ko Ikisangani ngo hagiye guturuka izindi ndege za Sukhoi zije kurasa hano Masisi. Yego. Ubwo ni ibitero bishya n'ubundi bigiye kuhubura. Yego. Nyuma y'uko nyine ahitwa Kinigi ingabo za leta nabo bafatanyije bahafashe ndetse bagafata n'indi midugudu igera kuri 3
yego kandi iyi midugudu ihana imbibi n'agace ka Rubaya n'ubundi. yego Agace ka Rubaya murabyibuka ibyakabereyemo, ntabwo twabigarukaho, byanasize Colonel Liyetona Colonel Wiringoma n'ubundi ahasize ubuzima. yego Mu gitondo cyo ku ya 21 bwana Kenamura narabikubwiraga, yego imirwano hagati ya FARDC n'abo bafatanyije n'abarwanyi nyine b'abazalendo basubiranagamo. yego Rero bamaze gusubiranamo, sinzi uko byaje kugenda, bariyunga, ngira ngo babonaga ko M23 nayo iri bugufi, yego bahita bongera bahuza imbaraga bahangana na M23. yego Ariko ibyo baboneye ahitwa Katoyi muri teritwari ya Masisi nabyo ntabwo byababereye byiza, yego kuko ku itariki 22 mu gitondo cyo kuri iyi tariki ya 22 ngo bongeye muri iki gicuku ngo bahuriye n'akaga gakomeye cyane ahitwa Kinigi, kuko abazalendo ngo bari muri access zitandukanye, n'ubundi byanasize M23 yongera gufata umuhanda munini ukomeye cyane wa Ngungu, ndetse n'ahitwa Cugi noneho ifatwa ry'iyi midugudu ryatumye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rirushaho kwegera bikomeye cyane agace k'ubucuruzi karimo amabuye y'agaciro ya Rubaya, nyuma yo kwisubiza utundi duce twinshi cyane aka kanya njya nkubwire ko FARDC iri muri kilometero 18 uva ahitwa Rubaya tayari. Koalisiyo irashaka kwigarurira Rubaya mu buryo bukomeye, kubera ko Rubaya iri ku rutonde rw'ibirombe yego Kinshasa yemereye Amerika, kuko kugeza ubu ngubu n'ubundi noneho wumve ko ubundi M23 yari ibizi ko hazabaho ibitero kuri Rubaya, kuko amaze iminsi havugwa cyane cyane mu bice byo muri Guma ya Ufamandu ya mbere n'iya kabiri. Ejo bundi ku munsi wo kuwa gatatu twabwiye ko nzabacu ko Gatoyi M23 yayirukanywemo, yego yayitaye ikagenda. Ko twabwiye ko FARDC na Wazalendo ndetse n'abacancuro bivuga ko n'aba special force b'abahibu n'aba special force ba FDLR crap bari mu rugamba hariya mu bice bya Gatoyi kwa gatatu, ndetse no kwa kabiri bari biriwe barwana. Wazalendo ba Generali Mutayomba nibo bakomeje kurasa kuri M23 cyane, bafatanyije na koalisiyo birumvikana hano za Mitimingi, yego aha za Gatoyi centre, aha za Gasheke, za Ngululu, ndetse bakavuga ko ejo bundi ahitwa Nkokwe Wazalendo zahiciye umugore w'imyaka 28 hariya muri Ufamandu ya mbere n'ubundi n'iya kabiri. Hamaze iminsi hategurwa ibitero ndetse byagiye binagabwa bimwe na bimwe, yego koalisiyo itegura ibitero iri muri biriya bice bya hariya muri za Ufamandu, kuko n'ahantu haba hari amashyamba. Ibyo bitero byategurwaga kugabwa kuri Rubaya, aha za Ngungura, za Gatare na za Mema n'ahandi hatandukanye muri Guma ya Kibabi muri teritwari ya Masisi muri Nokivu. Bwana Nsanzimfura Jarimura aka kanya wambwiraga ko FARDC yigaruriye Kinigi rwose kugeza ubiri mu maboko ya FARDC. Agace ka Kinigi kari ahitwa hariya za Gatoyi kafashwe na FARDC, ndetse ni mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nyine kuwa 21 nibwo urugamba rwo kwafata rwatangiye, nibwo byarangiye. Ariko byavuzwe ko ni urugamba M23 itigeze ikoresha imbaraga, kuko ngahanga M23 yamaze gusa nk'icika intege, iri kugerageza kurwana n'ubuzima, iri kurinda abaturage icyabahungabanya, kubera ko bari kurwanira ahantu hatari abaturage benshi hariya za Ruguru gato muri za Ufamandu. Ariko impamvu nyamukuru M23 iri kurwanira aho ngaho kure nuko iri kurinda ko ibitero byagira ingaruka ku baturage ba hariya za Rubaya hepfo gato. Kuko wumvise nyuma y'uko Kinigi ifashwe, ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo ngo bongeye gufata indi midugudu 3 ngo kandi begereye Rubaya. Yego ni imidugudu yegereye Rubaya, yego aka gace gakomeye cyane. Biravugwa ko rwose Kinigi FARDC ifatanyije na Wazalendo nyine birukana M23 mu yindi midugudu nka Ngungu, Kawere na Cugi. Ariko ndakubwiza ukuri ko ubwo wari bwose muri Kivu y'Amajyepfo, ibi byatumye muri Kivu y'Amajyaruguru actually byatumye rero ko hari n'andi makuru avuga ko aha Cugi M23 yabitahavuye. Iyi Cugi ikaba yasubiye mu biganza bya M23. Biranashoboka ko yaba ngitana havuye ahubwo, kuko amakuru atugeraho birashoboka, kuko amakuru atugeraho aratubwira ko iki gice cya Gacugi rwose uruhande rwa FARDC atari bo bagifite mu buryo nk'uko nyine bitangazwa. Yego ariko ubwo wumve ko byahise birangira M23 ifashe izindi ngamba.
zikomeye. wumve ko aho ngaho iri kurusha imbaraga dore uburyo yahise ibitekereza cyangwa se yabipanze. Hari abarwanyi ba M23 nyuma y'uko Kinigi ifashwe urumva ko rubayiregerejwe irugarijwe cyane. Yego, iri mu maso abira. Biravugwa ko ahandi hose byarorera ariko hagiye kurindwa bubina bwiza. Rubayigiye kurindwa bubina bwiza. Bivuga ko ngo M23 hari uduce yakuyemo abasirikare ibohereza hari iri kugerageza uburyo yabohereza hariya muri Kivu y'Amajyaruguru hari Masisi. Urumva Masisi centre. Oya hariya za Cugi nyine ahari kubera imirwano. Yego. Urumva kugira ngo barinde ibice bya Rubaya nahe. Kuko bivugwa ko hari abarwanyi ba M23 mu masaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo byagaragaye bari muri Muvama ngo basa nk'abagenda hano mu bice bya ngo baturutse ku murongo wa Mwenga Kasika, yego, ndetse no ku murongo wa Walungu Nzibira na Shabunda. Abarwanyi ngo bagaragaye i Bukavu ahitwa ngo ni Ciriri, ni ku kibuga cya Nyawera, ni muri Bukavu. Noneho abo ngo bavuye aho za Nyawera ngo berekeza i Goma. Ntumbaze ngo banyuze he, hari n'abo ku ruhande rwa Koresya bavuze ngo banyuze no mu Rwanda. Urumva? Noneho ngo banyuze i Goma nk'abagiye gutanga ubufasha bw'ingabo. Bivuga ko ngo basabwe kujya gutanga support muri bice bya Masisi. Urumva? Bigaragara ko intambara yimukiye Masisi kandi igomba kuba ari injyana muntu. Apati y'ibitero coalition iri gukoresha mo intwaro ziremereye, hari na drone ziri kurasa kuri M23 muri Masisi. Yego. Amakuru aravuga ko nyine arizo zituruka Kisangani nakubwiraga. Urumva ko bikomeye cyane. Hanyuma ku kijyanye n'amakuru ari kuvugwa ku cyorezo cya Ebola, itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bwa AFC M23. M23 iramenyesha abaturage ko mu rwego rwo gukurikirana icyorezo kiri gukekwaho hafashwe ibipimo birenga 200 biketsweho by'abakekwaho Ebola mu duce bafashe, kandi ngo byoherejwe muri INRB ni Goma kugira ngo bipimwe. Kugeza ubu ibipimo biracyahagaze neza muri rusange, aho hamaze kwemezwa umuntu umwe gusa wanduye virusi ya Ebola mu mujyi wa Goma. Uwo muntu ari kwitabwaho kandi ngo yashyizwe mu kato ndetse ngo ari no gukurikiranwa bya hafi.